Abisa for makwaba. Afi na yebetwetwe mu nkomo pa. Ana no pay yensa kan munyamfo mienu. Honorable Emmanuel Chematin Jako. Honorable MP Ayaoso Wogon. Ono ne mpasua no kofa Legon campus nyina nti je say campus nyina hyehye ho. Ono ye vice chancellor Honorable Akwaba. Honorable Adekye J. Hey. Honorable Adekye Mensa. And then ke ma brofudin. David mini. Oni bia. Honorable Adekye Mensa. MP Techman South. Honorable Akwaba. Yes, President. Apobo Kodia. And sika na ma brofudin no nti so obeji atum ana onye ntum. David. Okay. Eti abusuafo betimi de 144 no betimi de wadwen kire aba. Honorable Adekye Mensa mention as in flow so. National Citizenship Day who say ultimate Kobe. We are many a cockacra. Okay. Nedi can memfa nchiamema atifo awo moshe nkanka adofo am water chima south. Ebinumunya nyawo musunyina na omo nsakantinka omotimi ye be ko ba bia. Many Mr. Mosodia, Momoya and Chin, everywhere. Yeah, when you near a woman is said, Sunday and car a beer nipe said, Ghana for Betty Gumonteneso. Na ya pra ya dear Hunino. Young Hunisa. No currently a woman says, oh, share. Nipo motigu montne so no mo ye adwuma no pa na ye security agencies no adwuma ye for mo various district and municipal and metropolitan assemblies no motigu montne so ye se wo check ya obekudwam na security agencies abadwama omo prapra odwam ho na mai so omotiti wo mutibu ho omudi wo mudwa oko residential areas ya nipa kakra bia omapia bontene na omoprapra omotiti gatamu na obi apie afiri ni fie anim na ode ne nsa gu no busi na ogina ho na wo hwe ne yonko Ghana ni a ono ankasa fin ye waye de aguni fie anim months years days no omo prapra sebe ya entontom enwe no na ogina ho no ono wo hwe onidi na we ne akire ne se ye Ghana yatimi ne sa communal spirit ya ye nananom de hyemani yase na omo de kekere ye no ene atonsum na yehunu ne bi wo hwe dawuro ne ye boy de fa sa exercise sema omokaye na wo hwe mpanyimfo okokumase a otumfo de na hiniye ni odi no nyina de to epia bontene ebai kire na manfo se esisi nyina ye de ye ho him na yedie huni na amanfo no girigina chemku na omo hwe no na o president ya ankasa voter region odene ho kokushim vice president de ne ho shim other ministers MPs wede omo shim omo ho shim na so wo hwe ordinary people masses no a omo participation no de na areho na ansani sene nka ye hwehwe no na ebia we no eyen hyase no ntia ne mesre na meka kire Ghana for mutie anopa ni se mane Ghana no yenye nipa bia ma wo ma mekekere man se ye bia mfi ba bi maye man da bi yenye bia mfi ba bi ma wo maye man uko ne
he said the ship bi a na the play bi aba bi si puyano ana airport na ye announcement sisia say omo pese omo kwa America nyina omo nkoforo sa ship no a anhwa Ghana ebetima afa Ghana fo nyina anhwa ebeka nipa be me nsape bi ne wo Ghana me ka ho bi obu nyina be foro na omo akọ European countries no nyina ye kasa omo nkwa omo be foro na omo akọ but ye misa say eye den ni nne ye nyina ye nya ho a ye beko say we history kakra Great Britain 13th century na omo ho kire omo papa ma omo ye law bi omo friend poor law na youth na mabontene basa te say na youth ne na mabontene na omo si fie bi no ma omo friend poor homes ti omo hu se ono na mabontra na omo chiw na omo do wakoto puo homes no bi ba komu na da bia ye be force wa ma wakọ akoye adwuma ti se won pese ye chiw ko ho dia wa nkasa wo soro se se okokọ pa adwuma bi na wo ye bere bi ne atwam no na omo woni na mabontre na ko hunu long ba bia ye adua flowers ye dua sensara na kokotia ho a omo chiw na ho no ma ye ma otu ho na edu hwim na kata so me pema kire bre ne abenidi ni omo fam onu ne ama abeduru ne sene omo country no aye fe aye akono aye nika ye sori a ye nyina ye pese ye koho no sa countries hinom no omo sha ase ache omo ba ya che enti omo mpanyimfo no etnas ebodo omo country ne nkyirema no aba beto so no omo di so mfa so ye so Ghana bere ne Ghana ye sha ase ye nya nkyere saa o ye nya nkyere saa ye gi independence ya ankasa ye sha ase se ye body ye man ye nya ni 60 years ewo mu se ya akobi be de nya nko kese but osese minu mienu nyina ne ye kan ye hu bom na ye kase ye so ye be build Ghana ama na aduru bere bia Ghana be ya akono Ghana be ya nika ma manfo firi omu krom na omu so omu ni agye se omu be ba betra Ghana but ye dini se ya yi se ni ye se ye ni dia I bet to differ e be che ye pansana said ye ni sane ye ni ya but when edi ani ma all precise enthusiasm no or be Kenya ya me ya sa de no ebi o menu oni just that point na memra unia so yeah I reho sem ni say country bia no ahase no mostly countries so mo develop akese no nyina ahase no na omo use democratic culture nti so say democracy no ka ho bi wo so hwem pa no ho democracy no ka ho bi because we see enti obia democracy no abam sisi no obia wo no fa ho dey too much in those days who dey hwe even PNDC time revolutionary era no some that spirit of volunteerism ne ne kekam ne nyina na ye adwuma because ne ye nipa ye shenipa so na ye hye so ebi mu take opportunity yes and only hear the bad side of it but senka wo pe social mobilization pass ye dey ye adwuma dey akekere man no a okay that side but ene no freedom no akom ko atishire honorable honorable Didi kan medo asese wa frame yes sir that's is waba de to so mienu mechia ahwefo Ghana ahwefo nyina omutie adopai chia omo
yesi bosome foforo mesre so nyame behwe so na waso aye jojo ni titru mechia mpeso asofo aye waso weso gonfo a ene o madaroma abatu dru ye voter hall for o muto aba edi me se me nyina o manam wo mrahye bedwam e do ma se da bia me ka se edi me susu ne se abatu no ye choice akrofo wo enti no me tu na jeje mo kra ye panie to ama yes anopay we de yesisakre hu faso ani fra anopay me ba ye me hu se graphic mo me yonko minua madamfo pa Samuel Amutomen Tobinko yesi we di fi eduonum yes Tobinko me mano sinkwa me mano onyame mesire onyame se onhwe ne so na de ode ne sa ka bia enkoye yinyina ye nim amanehunu ne atoroye nkyem a dipaboni bi omode omena ni si ne so kwa otanhunu bi kwa na me de me kristoni de onyame ahira no we hira no enye de nipa besusu anase de nipa beka anase de nipa bepe esrese mfie duonum aka no enanimi hwe ukọ baabi so a ubeti se ukọ baabi English ya brutire no ni America ubeti na company bi e friend no Pfizer anase company bi e friend no Glazo Smith and Klein eye nipa eye nipa te se me ne wa ana omu free bibi ase na omu nya I di be 200 years yes but omu nya encouragement omu ye wa omu sa na enne Pfizer I am multinational India ubekono Dr. Reddy na oye nipa what I say enti no me de if say omu fi adwuma pa bi ase asabita frache omu amanimu fifre omu sam fifre no omu tua Ghana foka eje so free baby ba ye ne de wa betena konwa bi so na waye wadwene se wo de obesey obi adwuma na bibi onyame isra no onka no ho 50 years from now so tinkwam ye ka to bi nkwa na enye company kitwa bi e wo oman mu hakwe na ebi aye ton ni na duro no bi wa brotre onyame isra amen sanitation day yan preso say ensusue no anase adwena etechire no eye papa na enye unfortunately nyama bebre wo ho a adwena ye di fiase contemplation ade a yesusu ho se ebeye no na eye papa but ekada bia na ne yemu no ankoba sa me preso say nka anka wo senke ehwe na nka etie ni na nka ede ye na mia me de na me wa ha in fact na me wa ye bi kura kwa me ye imagine say oh say one of the major challenges adia ehuna Ghana for pa ye very ye nanti no ahunidie say aban ene ahemfu kese bi abom se omo be ye bibi asensudie bi ama ya peja me decide say me nko ma me call around kakra me die mu na metimi kan me nim baby so there aya me say ade no anyijim I didn't know anything because you're border rules. TK. Ghana for bro. And they assume na heading. Oh, there be. Aso. Was honorable. We need to make us. I mean, can't you. Honorable. Senke kase memen day. Black Stars ne Brazil bobola. Kubi kura nkanjiro obi. No obi ya bie no free obi amahwe bi. Ye just ka kwa adwuma. Oh, TK, dey wom ne say. Me say me ye wura panyin oman panyin Rollins. Oka bibi. Ya waka afri chire no hwa. Me no papa no nyama bebre oka ani bam nyama bebre ye no menfo aso. But sad dey no dey. Bia onya kwan na say okasa. Osi dey e ha no pa ne say the moral fabric of this country is breaking down. The ye ye no
ye papa no de su no ne ban no a nanka gradually it is breaking down na eman ebeye den ne man sa so wo de yemfa ahosesie yi kura ye ken masa obia ye ti hey da bia ye gi sika Zoom Lion anase another company say ye be fire baller ye nyina ye ti say one of the biggest cost on government my presiding member da my presiding member da sika no ansa na ebedru assembly no na emufa ya ti say ye di siesie na ye gi sika pudio kese sei agigi ye da bia busumi bia sika enti no sika no ye de ye den sika na ye gigi no ye de ye den masa mi nyotwe na me yadwa ye move from 2005 2006 ye start ye say ye say Zoom Lion no de keka ho sika pudu akwahye say ye di siesie omanyimu masa running into billions of cedis away away no waji bi sika wie no na o se me na me sa bepra anya manyim sika na me am so ya ropa bia na makopray waji mi sika pudu de busumi bia mi wa fa ya tie me sure say ya nyina 30 cedis ya je no busumi ni no ma jira ho so mo be sika no na utie assembly for utie local government for ye the budget ba masa sika ye se ye the sanitation no enti ye mi se ya ho se sika no e wo he sika no e wo he na me dia me masa Ghana for e na me si Ghana for se beta frache kwapia onya aboa saa o adia no nipa na bre ana ni atwena ha adia ba chini atwena ana no we adia ba chini we adia ba ye bufo ya homti akra de se masa adia ya keka first na FM ni ho but say FM na ebi o ba bia sikadie ni kromo akoso nyina ya yente amopa mo na mo dia say no kamia ye se Ghana for no me amanti me amani yanka ho na honorable say ye bresa ma say efin kura etimi kunye no ya bresa afiri ekun se ba say kunye kura me kunye unfortunate it is unfortunate me no eni se nka ba bia ya duru ke ko duru sa akora what you say ahun ya say ke be declare national sanitation day ahun ya say the create awareness me say masa se nka ya dada mu a ya dada mu a ki nyina ya sori a enka enye bia se nya bonte so kura ya ye fie ni mu eni en fichire bi de se ke be prapra na ke ahye no ana ya de ko bola ugusu kase ya meme yi pictures ni bi no ahwe gata bi a ye ko pie so ebra na ye camera say call round enti no na me si ni papa mu pa ka enisa ke duru sam pempenso for me the fact that a national sanitation day is declared no chance bibi o wa ya nya ni ye abinisho se ka ye me se maza ki ye nyina ya dada mu na ke ye tie na nka ye sorry na ke ye pra na ke ye hie wura na ke ye de ewura ko bola ka ehun ya se ke beduru sam pempenso a efi adokuru yen something has gone wrong which is masa na me say me no I will say me need ye rap mampanyi dada Rollins Becker masa we are losing it there ema ye nipa there na ye be 40 years ago ema yen masa me si me nyini Kumasi Ashanti ni utan Abispa no enyo obi na beka I plan ya che anopa ne ya sori a manfo one man na be pra fie ho that Adekye anti man na be pra Adekye ya obia nka bibia nkyere obi honorable he wo gata bi da obi fie ani mu bate ho nkran ha ya but ana me kan bio se masa papa no kura ba ha sisi ai ambo mate papa no dia me kan se o dwomo ana me tike omo mo titi ha nyina no ebia ya baji omo collection ya baji omo to what you say omutua nso omutua na ye no wajibisika na asa ena safo nti safo bisa me se tike ene na me tua taxes aye den
If you say me tuya to no wie na me also tuya tax was tuya store tax o wie so essence o me de ono an gata mu a na ho fa so de say ade ni pe otua lampo otua income tax otua lampo na Ghana hani tuya lampo Ghana hani tuya lampo lampo for the purposes of otua to nipa no tua to o was store aye ginisika o fia Zoom Lion and I say one of these environmental expert for you yes to ba ku so fe tigota fee yes they tigota sao ni atiti we nyina na afemi aso na me zakoye e dey jai na me amenya ma de tiki ne wom pa na say my presiding member of the assembly no kore pa na wom ni say ye ka say yetua tax about sanitation tiki no kore na wom ni say sika ye gigi ni wudwam sia say enu ne ye ka say de program intimate program no kore pa sikanusa seriously make a kire wo say wo kotachima ya tachima market te sky yes save no tachima for sanitation pa no very huge no kure ne ewom ni say obi a odi boardie bebodwam se wo ba se ne o amanfo odi boardie no beba o mu twa boardie no ahu tiki o mu twa ne kon no ma ne ye tintintintintintintin o mu so twa ma ne ye tieti a wo de to ha enye fe to mba ma na ye tintintintintin o mu de ba na se o mu firi tambale no mba beto boardie no a o mu no ba no ma apempan boardie ni wo dwam ho enti wo mo pempan wie wura ne o mogya no ho nipa no a wa ba no wa tua take pa no me na nu ya na ye 20 pesos nene wo mo increase di ko 50 pesos na sa 50 pesos no wa age ma me no wura ne wo begya no ho akọ tike se wo di ni 10 cedis kura na ka se obi sesesa wura no omo anu na on fanko fana disposal site bia ni ho na be yes sa ne se na no kure assemblies no mu na omo kure ne wo mi se no kure si no kure ne wo mi se no kure ne wo mi se ye betna ho ne yaka se ye tua tasinti se ye omo koro as se ye mprapra ye environment ya na ye de yensa aguye buse se ye nye no ono ni pa sa ni di sa ni pa no nya because ni ye tua no is woefully inadequate. Pastor, if it is woefully inadequate and you take the real value if it is woefully inadequate, take the real value if it is woefully inadequate, Master, me say take the real value. You should be see that means I challenge say if it is woefully inadequate, Master, Tajima district, Tajima municipal, I on country me assembly no esika no bemba no na emu half and not reported e be duru hono na sika na asa ya titi sanitation this fumigation this ye enti no me no nipa na wa bedwom no otua asika free center common fund ba no so ya titi se adekoro na enti wofa enti ase awai say and the Monomu Institute. What the institute? What they buy? What are they buy? Ah, no Monomu Zoom Lion, Zoom Tiger, low party, Zoom Lion is Zoom Tiger, low party, Zoom forward, I know to be 1441. No, another James quickly, you share a binding my forcing. Me and him say be akwa kuduru de nanka ebinim say aban na adwumayefo ntranse court nsem bamuni ade ade afa na no ye sore ya de tin say aban afa adwumayefo achi akwa court say court nhye adwumayefo no mo nkwa adwuma as say court nso de atudwa say okay de aban aka no mo na ya adwen nti na na wotwe sa order na is in force omo enkwa adwuma immediately ena ye dwada minim say ye te he so mo akọ immediately na say bi afi no mba be kọ dia but ho na akwa kudu ebinim say sa de na aban ye no ase wo ya ye budwumayefo no bukata bi sa ase emma pepeye bi emeto aban na adwumayefo no ntem emma nkomotwetwe no enkoso tote minim se de wadwen si yo ho 1441 anabo your menu atike
and ne yɛkɔ so adwumayɛfoɔ ne aban ntam awerɛho na asefem na Ghana ha no aduru berɛ bi sesese strike enye hu biem enye hu sese de yɛkɔ so na ehu me nua me se na strike na minimum bi ɔkɔ hospital so oduru e ka kyerɛ sɛ doctor was strike me se ɛkyɛ ansa no mo hwɛ no enye hu biem wɔ mane wei mu because yeah hu because within 1 year obetime nya strike by 10 30 ne ne keka nti se enye hu biem no kora pa no tiki men gentle say money bia na se organization bia ope se otumpon yi otutu na na mo yi no kakra bi shop time that we no say ya atua we no say bia timi ye ne ope but Ghana ha ye wo mra o ye wo mra wo mani mu muti hai peace from the ne afiris amo hai UTV peace for no from ho yeah UTV minua emra wo ha papa dam emra ne wo ha mudi so ye sa ne man Ghana so o se emra wo ha na ye di mra no so se bi ni mra so a ne o se ya ne se ye de no court ye ni labor commission wo se nsema ba ne workers ntema ye wo labor commission e se ye de ko na omo ruling so omo ruling so a o se obia ne ruling no o de beba o se ye nyina ye di so ba do so ye te o man Ghana mu a enu mba nwum ye ntie bia nye ne bia kan ye tie nye ne bia ye ne ye hwe enti workers omo sora ne omo pe ne aban ayi se ye nkwa adwuma na omo te omo ba bi me de ne yekoso no time uni say time yes seriously na me de ne me encourage amanfo omo timani mu ma ka se strike no se ye huna ya tia abre ya brand so ye man ko school ya brand so ye nya ba bi enko de o se ye aban wo ye ne ne ma yi se aban ma won fefa ntoto no ho se biribia obeye ye encourage aban encourage individuals more mummy hospitals more we encourage individuals more mummy schools more na aban ja se wo no a de bia wo build more schools we employ more teachers na problem no aban create the man no no too much because ontimi ye ni nyina seriously because enka aban encourage private individuals ama omo abie bi omo schools kura ne nka aban train teachers they ama omo enka aban spending more money and more classrooms in here now ne obeye bia no kura enya amanfo fe enya workers fe but see a problem na e wo ho no de ansa na aban be ye saa ne ma no de ne betimi dia cure situation ne o sesi ne betimi dia cure situation ne wa ho ne say Ghana for inimra so na yen respect institutions no nyina but na no na labor unions na mitie bi na ne nsama utie nsamo a e ka no a aye se nipa bi boniti mpo se we ya ye ko negotiation dia but mom se yanya we dia lalai in this world nipa ku bia omo se omo be insist on their rights too much you plan this
state or the country into chaos. So ma ode ban man ko ko shed bitch. Uni atonwum bi aka a kire o. Okay sir. We no go sit down, we no go sit down. Minua. Ba be kai ba. Ba bia ya ko sa ni papa na person na ba e. Oh, what pa kire me say jeje person e be tiase. So Ghana yeah, me pa. Me say we exist too much. When you're right, it's right. Yeah, I can for your baby say. And now even abroad kasa kra no. Oh. Enye be man okwa na wakwa. Oh, but this is not. This is out of context. Okwa no be say. Sa na person say. Ono ne koba. Odru baabi a I saw oposo. Now we analyze the situation na we sare ko akire. They said the Idikoko can or say he's the good general who advances or retreats to save situations. Yes. But in this particular case, my force or more pension or that ankwama. Yes, it could be how Coswa. What quite Mary and I feel now hot rubber. I have to deal with a point, man. Sir, I'm quite my food be a unim say. Yenina ye ka workers pension in ye obia ni bia ya adwene. So obi antimi mfa workers pension eni agro. But also say yetna one table. Na ye bobo ho. Na menu mienu ye negotiation. Ye negotiation no. Na watwen daga de asimi so. Say asema me kan wan tiase a me de daga no bewo. Law mu eye de enye under duress and undue influence. So who jina nipa ko no so sa. Yes. Me any way negotiation. No, asemu aba workers in the government system. Ye bobo ho. Ye bobo ho awie. O say Marco strike. You want to force government to accept your maybe proposal. That's all. Mumma ye bobo ho ti ye bobo thing ni aye adwuma. Ya Amra we bisa asem keto bi na unu amra mu bi ene se emra yi ye pass ya che be say 2010 hobe. No, 2008 and 2010. Enti fi sa abre yi koya na nka aban fato ne ho so se mani adwan fo betena se kwan be fa so be nyina ye be di sa nkomo na ye di afepe ye di afepe ntimi nwi sa de nkomo no how long go ma di so can how long dey na adwan fo no se nkomo no ma die ni nyina no papa bi e mfiri mu amba no kura kan wi ntom so mo cost right papa bi e mfiri mu amba which means say obia take an entrenched position aban so kan ho enuntia me say ye wo labor commission ye wo court I didn't try yen fan call. Okay. Only a settle dispute. I didn't try yen fan call. Now we take it dagger. Say, who did you any cross say? My member text message. One Jima Semia with the dagger. If I said my for the dagger, no, dear, no, can you dagger? TK, that Ben a teacher for some bet that dear. TK. Say, okay, a friend and say, okay, about sanitation. Bracaswa na beshe ni ekoso park no baby ye fa kumase car no na better sounds MPP for mom pese okay power nko na mo pe enye Ghana yie na mo pe yo TK se ya nya yadwen se ye be recycle ye waste no dia ene de ye kumu ye be koso sa oba bi fie sese ya me separate rubber any plastic any paper any food waste na ne wo se me hye no mahye nti se ya nya sa de no dia sa ne be koso TK ebe na zoom lion fo omo yire omo ho pa ye adwuma e wo mamu nyina no na ye hunu sa ne men enne ya tete timi nti na sa de no ba no ye prayer gata mu sesen kura mpo a ehe fa ne yemfa wura no nkogu eno ne asem no eno nti se yiwi abehwe ne de asan line e wo kwan ho nra me ko ba bi ya prayer de no mu awie ne yi esi kwan no ho eduro me ni pa kuro be kwa wasi eduro na is back to square one. Hey TK honorable person che say yetua tax ntie de yemfa bola ngu ba bi ana Nigeria mutua tax nso so omo sanitation day every month. TK me gidi se bibia ni ho a kire se eyempotamu ho na ayefi nipa no mu no mo ho ofi ye ni morals Pascal afienya TK ampa we ye thousand no or say ampa
obra mo de ade no mo de video no ba TV no so apena smell no ba me dem ono abo Adekye nyame nhira papa no adwuma den ene se wasori agina na ensem a wo ka no na ya Westlands no your sense of patriotism no ekọ usu brema UGC no Eric Nanado dome osisa program manage ho pa was it cleaning Accra should start from the gutters in front of Agbobloshi market and Tema station, otherwise forget it. TK, where do we pay tax and store tax? KMA to KMA. Safun Ebisa. Finally, comfort to say TK. Masha where who made the taxi be about one kind. Aden. So with the Macan. Okay, where do you kind? You hear best points in you keep course. Comfort no. A bit honorable. Admire for the dagger see a bind so. Yo, honorable member or Casano. O Cassa, ye de Mra. And ye de Bumai, sir. Massa Emrano, a nipa back one phone. Emrano, a ye sick in Lufenu. A bind dear womb and a admire for dear womb. Na panyimfo ka o mase bi sese kukuru jaya ebe jaya masa ade aye free ase 2010 o de emra no ya pass the 20 but operationalization no ya digi sika from 2010 enti no aban pese o kire se 4 years ni yentimi mu akonta 4 years in fear 9 2010, 2011, 2010, 11, 12, 13, 14 money away. If you know me, workers, or munya akunta bobia. Say ye boabwa no, ye boabwa. Oh, massa. Nasa eno de enyamra. Emra no act 766 ana. 667. Ane hu LI. Any whole guidelines aye nyina no eno de enkyere se bia busumi bia anase 6 months bia anase afi bia yemfa workers almost statement in common eno de enyamra eno so yemra na we ni mra no so na se mabisa wa se wofa ma account wai sika no wai se no manya free mu die na se me kase ma se ade no me na me dia na wa fa nkyere me a any the only way our any me trenchre eno no de honorable Adekye Nsroma Techiman South MP ono de ohun se eno na ya twedaga esi obi so na me also umu akonta nkyere me no de enye daga me a wunya se nie etie bia no sika no upo me de me ma chusu no enam de begba akoma no yesi yempene no eno de na enye daga ena odi esi obi so ofa mesi kukuru jaya keke bejai uni obi di nkita ho a uni obi eye 1212 bia masa if be good faith una we lawyer me ko school bebre sa ko school bebre mona mo ye mra na ensuenye bika o ti ase masa wo dia na wasa wo ye no wo nyai sabi yo ajani ne batifie akwara nu ko school man is kasa of antaduane on the banner report achia na wo bebu no na wo ajade wasa wo ye no school fees na wo so otua no sika na wo so de akohoma na wo so de ma no wo de wa anye na akwara nu banner se ne report nya na wanya bika asade akosi nu no aban ewo asade aban wo niema bia ewo se wo ye mfie numu ne we me no da bi am se fia dey twa mu ya se ya wada no me wira ho ya ma e wo Ghana afa die putupru na National Pensions Regulatory Authority aya press conference oh sika no kra no da ho no sika botene ne ya 1 billion na awo 600 asa 64 na mo ya no makase o ade no kra no ya de ama Price Waterhouse o mo hwehwem eno ama dates
enti no awakasi almost start ye be ko strike ye be ye nyina no masa na omunim se bi omo workers no so omo direct omo yi to National Pension Authority rather omo de kwa aban so and say aban na oni ni deal ye aban government ni employer ne aban nanti aban National Pensions Regulatory Authority isha da se a omunim se san kuntabuo wo we yes you see we asa na say afa de mu ye nyina eye botire mu kan bi o ade no fi asem nti mu ahunu ebu baba ekeka no na mu ahunu na media be kan say we penyi say bi o we penyi ma ya sitena mu yikura ya sitena mu na wo fie na wo ne wo yire ne wo mati fie no wate se o ma ka se de papa ye enye de papa ye yempe de papa ye papa kwada na ba wo ne wa beka o ye metwem masa eduru baabia na se wo se ade no eya gensem a etwa da bia de wo papa no wo ye papa de obekwa koye ne se wo de kobobo sia no kura na ba fa ka kire nkwada nse sika no eni beje beye na watena sia ma nkwada sia abontene watena sia ma ena hospital nya adwuma watena sia ma ena ya manyina atifie na otwemi ensam na ebekoi watena sia ma ade na gija pro etiti awie na National Pension Regulatory Authority abase o sika no kura eye 1 billion ehun faso a yenya ye 640 wo be yese se bio tafrache mo bi antwema no nsi bone wo be yese ade no kura tore bia no mu ntimi nwere ho amamu ni honorable be say sapo say ya ye nyina ya take aban on one hand adwumayefo on the other hand ade ye be kwa koduru hen they say aban so akwaje court order ye say ne 10 ya no ye na say ne tenten na say na bitima ye adwuma ye 8 days it means 8 days no na any force be court say o pese we extend ya and just o sign we application on notice koye court asemi koye tenten dodo say emfa no say ho ne dey asemi ba ya I am said the enkofo kan ya ne say aban woni obi ye negotiation me nya loyalty ke nti no me former me sere correct me ona mo yedi nkomo say woni obi wo pese obi ba na mo ti nkonwa eno no na wo de daga no gina na su no na wo de asem no court daga no kese ona bo say we mu ne di kan twe daga no nne bia say ana me say no sure daga dia dia ba me ka kira say daga no the first one pa ne say ono a emra hye no say emra bia bu sika no wa konta kira me na wa mu no when di kan twe ona twe daga no na djuma fo aso atwe bi ana say ono so afa de machine gun ana ono say wa fa machine gun say dia anya say atomic bomb ne de baba mo what you say the woman say what the court afei de ye be court ye court ye be court minister for year because I say oh asem no kra no mum ye tena si de ene ye mfa court mi yeti ye ne a mako court man kra yen court man kra yen court akwaje judgment asa you can bad faith no any na esre aban media me madwene ne se achia emuyi we na me betimi aka de ono ka no masa uye be madodo a eto da bia yakugya wo ana wo ken se o makoye anopa meti se unions no mo se o mo de o mo ntihwe o se nya de yakeka won from em no mo de adwuma o enti no anya fe na o mo de aban ade bibi sa court una we lawyer waji judgment no kra say o say wo de wo be ye na o sa de court so mo ni so dia it just a fin na o so sa court na court no e show mo say so be site o mo contempt da bio tike procedure no mo procedure no wo de waji judgment no kra no ansa na obetimi akose wo say wo koye ade bibi
off chambers now the corner court and the court say the court na ayen so say serve mo order no order na bi ni nti me fama na ko serve oh na me kwahwe abade te say me na me de kro o ti ase enti no we dey be koyi some so more records to do some things and a service no so yenye no website and I say TV so because 7 I was say the command ni kro no na say ono so the command we ono so records in the law to do some things now ono so bi afi wakwa court say okope ayi to vacate this order no asa aye ebe ye nwran in the meantime na hospital for anya djuma in the meantime na nkwada ye da tifie honorable enti no we dey ketu abi ye nko Burkina Faso sesi ana I like the program TK bisa honorable Adekye Nsroma se wa ye adwuma free busumi nsia kopem afe na ye ntwa ne ka obeye dan san bisa de senti obeje S Gracia honorable muso obeje S Gracia na say S Gracia de obeje ala onyi sa de amyemra na so onyi honorable meba nsa TK good morning utua tax nti toto wuragu state so saa na won kan ho sam tema na ebisa saa se mo se TK awose Ghana yesesa kwan ye fa so ye di ye huni bi se ya anya ne saa ene ye nyina no ye bewu makoma ye nka hunu se aban panimfo ni panimfo obi ani ho ate se kolera aku no ye nketinkiti ya alebe ene di we se bae TK me bisa se teacher for no strike no o masan ekwa na se o moda so atifie da ben so no mo ba we so ye obi so e de bae no honorable yeah menu ya yanko honorable honorable do di kan honorable Adekye Nsroma honorable Adekye Nsroma fa we so prekon Burkina Faso ye kokoso so ye be 2 minutes bi pena yeah menu ya say ye hwe wind of change ya esha see ebru west coast of Africa Ghana de ebru no aye ni di kan mra na amana no dodoa na military juntas na obudidi amana no so na samre obekaya Lawrence ne compatro is it Sankara na West Africa ha no omudintintin manyi ena fofi antoata na Kampore de Babitu Thomas Sankara na ono so beje samre Burkina de Boso but babia enne change no babeduru no people's power na ye unthinkable say breast Kampore obesare akase obesiki another term na obesesa amamra no na watimi asara ko another 5 years so no person ye but TK minim say power no wo hwese ne ye leaders no nyina obi a wutimi hu mpanyimfo sabe wo kaze wo hunu kura ye mfa ba nkonko wo na nso wo mo ne tuya hu kura me mfa ba nkonko wo there is one kase wo hunu se wo kuro bi down ho na wo de abai wo look at it wo betima yesa bet wo mo hunu pa sa de ye o mo ye dangerous but power no timi wuro mumu sama ni omo ye no hwa na abai wo kuro num yes na wodwene ho a Kusiaga ni akokoso wo Burkina Faso no say kura no even though Kampore di odini nkuku ne nkaka nyina akuduru Ivory Coast fine but ni aka chile no wo sese ye hwe ni anopai making kind krata kakra ni mehu ye ne say even among the Qur'an there's a struggle between two of them two factions we see me even though military no I confirm say omo back one but the opposition leader oya ba no so ono so say ono ye head of state wo kurunumu babasi o na make say eduru ba bi na country me teacher bi o kirema de okuma ase o kasa asem no na me magitum
Emra Liberia for no or more Chastira he na man no or more say no. Okay, say Liberians. They were insisting on their right too much. And when you more bedru baby or madru no. Because na some do no. Do nyo. But so she do era no. Now she Emra Chastira ne Johnson no more Prince Johnson no na omo say Liberia no more tenase no more show machia no more kai o mafi do time no krasenka eye better emo eye true say esse san ya mamu sem no a wo befa atuo second ne ma no de eye out but do be too tall bet. Yes. And Charles Taylor ne Prince we fa na we fa Prince be crash no. And I dey sad e manu nyina be. Say ne adu Burkina Faso no. Ne ye hwe ne se ye be mamara aye adwuma. Na short time yi transitional team no bi amahwe mana no so. Na mom Oshe African leaders so say soja ni yakwa akotena so yi wonya tena so yi no spirit bi e be wura ni mu beshi wan hwe ya obaka say me ma 5 years transitional period na me di atoto ni ma ye 5 years no we are no adania ma civilians we are also be done civilian yes gonna die baby actually no kwajo konso na otinkwa ya omoba from provisional role me fears kura na say ne ya take over ne wan hwe ya even breast cancer record ye nanso breast cancer nkrofo no bi ene bi achi no ene asara beta je wa home na onuamra mu kakra na ebre na asom se yehia daje pa na entertain your callers with legendary tunes from High Life legend Kujwenchi. Send 26 for Akonoba, 27 for Bomenkomode, and 30 for Minyantaban to 1355 to set as your caller tune. MTN and the Nissan Kratui Ebae. Honorable, your constitution the house so. And as I say, constitution, no, so long as you use comparison, also one must suspend the parliament. You see, development be any African one. I am said by be a dictators and now strong men war for a long period, you know. I'm free war almost invariably. Share Iran, share Gaddafi, Libya, even Tito, Yugoslavia. O free honom no a children some koye sinne niama no be intimate resolve way. In the same way, Burkina Day, me no say ya managing ya. Ya managing ya. After 27 years of an almost autocratic rule, no, ya managing ya. Children some no. Ebe ya ngwran. Ene omo ti etua ka se papa ne yempe no biom no. Omo fi se sojafoɔ bi sojafoɔ no de omo papa no wo no omo anka hwe o oye nneama omo anka hwe o ene omo ye ya omo hu se babia omo gina no enye yie no afei de papa no se wa resign no se ono also wa resign but so baby but the point is this ya na the chief of presidential guard no about say dey me na maje me ne nkofo no population civilian population ne yadwene say ade no transition the transition must be led by civilians ebia de o mahunu da de o mateda na ya nhwe de ya me de me bompa ya me sire nya me say de asisi wo ba bia bobodin na Libya. Honorable, me say a question back. And then the Nelson Mandela akase me twatem back me nkobiem. And then the Tanzania president Nyerere osimaje independence kura mpa ye eduru me ndibiem. Then the Blaise Compaoré akase 27 years so still am pese me say ndibiem ka ho. E den no. Edre. I say me Friday if you are na me wo baby na make say you see me
Bruni friend no a sense of self adequacy. Where nyabia ewiase so where nyabia where nya sense of self adequacy no bia masa ubeye sebe baller na ka Blaise Compaoré die asisi baabi no on TV sa extension of term yi masa ebi asisi baabi bebre ama trouble akoba eye na kwani efie mo twekura akeke and office and coming ka de eye no metimi ayepa masa when the 27 years na wiase nso no masa say after uye bibia after be 10-15 years say nko year ebi ana baabi a pese odu no wunuri but unim say sa kwan no so na menama masa eni ejai because yasi adro ebejiwa atrema obi say Jesus kura obeji wi asre kudi 3 years tike ya 1 minute bi me patron just a minute per ba ye ya me de na me mente ho mpanyense bia me ba ye ya na me ho paper bi ye friend informer na front page Attorney General see who is speaking Ejakun warns of time bomb. I am say fiada no me call your friend is saying Oman FM me ni ya no oh me dear me come no kure na catch no your friend no am say Andy can come wako na maybe I am say president here bibi kura ko bo mi dey say hey na me yan fa me court masa mami nyina radio yi so mami nyina so high TV so na me nkase me kwa na me tiwe me so court ya dey asam court na chese wo di fo o jam asemi ya start kan ye enfie num ni ya braso o ma ye aya masa honorable ya braso me so court o me very court sanka na ade mane and can come sorry Fred say and they cannot put baits in my mouth. Me no kura me nim no. Okay. So what's Attorney General and family court? Asu bia. Me tie na mate. Ebusuafo ansa na yehye program as no na bo se da che. O beto sa anwum na me yina ya ti say. Me tie na mate. Asam 5 years ni. I am waiting for my day. It's exciting times on MTN, it's exciting times on UTV. 2 is free after 1 on MTN to all networks. Talk for as long as you can. With MTN Nkomode today, you pay for only the first minute and the rest is free. Yes, it's absolutely free after the 1 minute. Enjoy unlimited talk time only on MTN to all networks. Make that call now and pay for only the first minute. Dial *315# to sign up for free. Go and enjoy the freedom of longer conversations with MTN Nkomode and say welcome to the new world. Terms and conditions apply. MTN everywhere you go. Ebusuafo ye page mu na no pay honorable Adekye Nsroma South ono no say ebi mu de eyi abaewo wo mu kurom honorable Emmanuel onyame me wo Ejakun onyame me wo yes ona ote ne nka etwa ato na efrem etwa baku de ebusuafo ye page mu kai say ne best point ye bie 3 other branches eno de ye wa ni wada no achi de be ba pa na fe pa na agro no ye be sha ase o kina nyame ya adoma ye be san hye be me da mu nyina ase yeah